Evo nas ljudi još u jednoj epizodi. Danas ću vam pokazati kako da napravite klip. Kako da napravite 100 u Minecraftu. Morate imati 0.15.1 verziju. Za druge verzije ne znam. Samo znam za ovu 0.15.1 verziju, a to ima na 0.15.0 verziji, to ne znam. Idete na ovaj mač, idete skroz dol i evo ga, naćete ovdje klip. Uzmete ovaj obični piston ili ti klip. Kad smo to uzeli, treba će nam onda će nam trebati blok, stvarno uzmem ovo, treba će nam blok, a moram uzeti, eto, ajde, kutija, blok, kako se kaže, nema veze, palit će nam 4 bloka redstona, ja sam uzeo 5, nema veze, od viška glava ne boli. Idemo sad, probijamo 1, 2, stavljamo tu tako, evo sad ste skontali. I ovdje otprilike možete napraviti velik stol, malo stol, ja ću napraviti evo malo veći. Ajde, ovako neka bude. Ne, ajde mogu to. Nema veze što je dugo, bitno da sam napravio, da znamo. Nek bude malo duži klip, neće biti kratko. Toliko. Ne mora biti ovoliko, nego koliko god hoćete vi da vam bude napraviti sebi. Ajde, sad malo teško. Nije ovo sad na kompjuteru pa da je lakše. Tako, zatim sve ove, sad kad smo skopali 2, onda stavljamo ovaj redstone blok. Ajde, zatim stavljamo to, pa zatim ovo. Ajde. I još ovo. I treba će sand da stavim tu i onda sad odmah to redstone neki. Onda ćemo staviti ovdje klipove. I onda ćemo, ovako te zafrkava. Ako se ovako zafrkavate, onda pomoći. Stavite ovako klipove i to vam radi. Normalno, zašto moramo 2, pošto stavili bi na 1. Ono bi otišlo gore više. Pogledat će vam još mašina. Ovo je samo 100 sad za početak. Prva epizoda ovog tutoriala. Biće im pa koliko, ali bit će im. To otprilike izgleda ovako. I eto, ajde sad da napravimo ove klupe. Gdje su klupe? Stvarno stube. Evo i stube. Uzmemo bilo koje, ja ću uzeti ovu. Mislim, ne možete sjest, bilo krivo što ne možemo sjest. A zato možete da stavite. To se poklapa uz ovaj pjesak. Evo ovako. I ovako. I to je to. Evo otprilike kako izgleda. Evo vidite otprilike, to je taj sto. Samo mi nešto krivo što se ne mogu neke stvari da postave. Možete postavljati baklje na njih,
Šta još ono? Ja mislim da može i torta. Ajde sad da vidimo može li torta. Torta. Ja mislim da može torta. Da. Može. Može. Znači, eto, možete i saksiju. Ne znam. To ne može. To saksija ne može. Gdje je sad? Evo je hrana. Torta. Torta. A gdje je torta? Možete staviti tortu, ali ja ne vidim nigdje tortu. Jel sam ja čija otišla totalnolizam? Oči sam ja otišla. Ne, pa šalim se. Stvarno ne mogu naći. Torta, kolika ja ne mogu naći. Inače ovdje kod da mi nema torte. Ima torte u ovoj verziji, nego nema ovdje na ovoj. Mora negdje biti. Da nije ovdje. Ne znam ni od čega se pravi. Ok, može vam torta i eto. To bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam svidjela. Evo, ovaj temple, da ga ispomenem. Ovo, kad sam ušao, ovim nikad nemam sreće. Uvijek kad sam na kreativim ga dobijem. Ovdje sve to puklo. Stao sam na ono, eto. To bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam svidjela. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. I ćao.